radom i djelovanje promovišu Crnu Goru u najljepšem svijetlu. Znači, tu su priče o uspjesima naših ljudi u inostranstvu. Mi uvijek promovišemo svaki uspjeh Crne Gore i to ćemo uvijek raditi. Tu su isto informacije o uspjesima koje Crna Gora ostvaruje i u domovini i van domovine. I naravno promovišemo neke fakte koji su bili sakriveni. Znači li to da ćete nakon ovog gostovanja na onoj stranici za linkove staviti link prema Atlas televiziji? Hoćemo. Primijetio sam da hvali taj link, ne znam iz kojeg razloga, će on biti sada među ostalim linkovima značajnih medija. Sada bi mogli da nas gledaju u Kanadi. A koliko je po vašem sajtu, negdje oko, koliko je to? Dakle, sada je 3:18 p.m., znači popodne, jel? Da, naravno, to će sada biti, vi ćete biti isto među ostalim značajnim medijima uvršćeni na našem sajtu. Hvala. Ono što je također zanimljivo u vašem radu je ta neka želja za pronalaženjem nekih historijskih činjenica kada je u pitanju veze između Kanade i Crne Gore i nekih novih historijskih činjenica i nekih novih veza između Kanade i Crne Gore. Šta ste to pronašli? Pa prije par godina ste pošli u bilo koju instituciju, recimo, i da ste se zapitali da li su postale neke veze snažne ili značajne između Crne Gore i Kanade, vjerojatno biste išli na jedan totalni muk. Možda bi se neko i nasmijao, jel? Da. I znajući da je nešto postojalo, znači ja sam imao vrlo malo informacije i zahvaljujući nekim ljudima i zahvaljujući jednom projektu koji je vođen u Nikšiću svojevremeno 90. godina kada smo osnovali društvo Crna Gora Commonwealth i Crnogorsko kulturno društvo, odnosno kanadsko društvo. To je par Nikšićana uradilo na čelu sa Radošem Šućurom, Žarkom Dragičevićem, Gordanom Sarić, Bojkom Đukanović, pokojnim Batom Gljenovićem i Miladinom Šobićem. Uspjeli smo da crnogorskoj javnosti približimo Kanadu i kanadske institucije i odradili smo par projekata. Mojim dolaskom u Kanadu 2000. godine stupio sam u kontakt sa arhivom Kanade, sa Ministarstvom inostranih poslova Kanade, gdje sam uspio da pronađem informacije o aktivnostima Kanađanina prema Crnoj Gori. Recimo, prije Prvog svjetskog rata i nakon Prvog svjetskog rata. Došao sam do krucijalnih otkrića, tipa da smo imali 4 konzula u Kanadi, koji su bili vrlo istaknuti Kanađani, kao što je Paul Marshall, koji je bio predsjednik Crvenog krsta Toronta, kao što je Douglas Gerd, on je bio poznati bankar u Montrealu, pa je tu i konzul Pearson u Halifaxu i tako dalje. Ti ljudi su imali vrlo značajne funkcije i vrlo značajne poslove obavljali za Crnu Goru. Onda moram napomenuti da je zahvaljujući tim ljudima olakšan i taj brod sa dobrovoljcima, put broda sa dobrovoljcima koji su išli iz Halifaxa za Crnu Goru. Znači, radilo se o 6000 ljudi koji su putovali preko Kanade za Crnu Goru. Također, zahvaljujući otkriću našeg saradnika Zorana Zekovića sa Cetinja, kolekcionara, koji je stupio u kontakt sa arhivom Britanske Kolumbije, došli smo do jednog najkrucijalnijeg možda otkrića o generalu Frederiku Burhamu, koji je poginuo 1954. godine i koji je upamćen po tome što je kao general kanadske vojske nosio crnogorsku uniformu i sahranjen sa tom uniformom. To je vrlo neobičan podatak. On je bio vrlo uticajan čovjek u Kanadi. Ako ukucate to ime na bilo kojem pretraživaču, naćete puno podataka. I još jedan interesantan podatak o tom čovjeku, možda je to jedini stranac koji je svojim testamentom svoju imovinu zavještao crnogorskom narodu 1954. godine. To su neki fakti koje vi ne možete da nađete u arhivima nekih drugih država. Moram pomenuti Monu Wilson, jednu bolničarku i ljekarku iz Toronta koja je osnovala prve bolnice u Crnoj Gori. U Vir Pazaru, rijeci Crnojevića, Žabljaku i tako dalje. Danologradu. Ona je boravila u Crnoj Gori od 1918. do 1925. godine. O njoj je i njenoj misiji napisana knjiga u Kanadi za koju niko u Crnoj Gori nije znao. Ta knjiga se zove Ona je odgovorila na svaki poziv. Knjigu je napisao jedan kanadski pisac
1965. godine i u njoj je opisana njena misija u Crnoj Gori. I tu imate isto puno fakata o tome kako je ona našla Crnu Goru u tom vremenu. Opisuje bolesti u Crnoj Gori, opisuje liječenje u Crnoj Gori, opisuje sve probleme sa kojima se tada narod suočavao. Tu imamo i priču o Harryu Sutherlandu, koji je bio predsjednik filatelističkog i kolekcionarskog društva Kanade do 2006. godine kada je umro. O njemu se vrlo malo zna. Zna se samo da su sve njegove kolekcije bili posvećene Crnoj Gori. I on je sakupio ogromnu kolekciju crnogorskih pisama, razglednica, markica, prepiski recimo od 11. vijeka pa nadalje. Njegove kolekcije su bile nagrađivane i on je, zahvaljujući crnogorskim kolekcijama, dobio nagrade na međunarodnom nivou iz oblasti kolekcionarstva i numizmatike i tako dalje. Znači, radi se o jednoj ličnosti koja je ipak zadužila Crnu Goru na jedan način. Tu bih pomenuo još možda i neke naše ljude koji su rođeni tamo, koji su ostvarili vrlo velike tragove, kao što je Špiro Mumović. Evo samo što vas prekidam, pošto gledamo sada upravo vaš sajt, a i to sam primijetio, to mi je bilo jako interesantno na sajtu. Čini mi se da je bila naljepnica za žvakaće gume negdje. Je li tako nešto bilo? Ja, mi smo objavili puno fakata. U Americi je izdata, recimo, čokolada sa omotom na kojem je bio kralj Nikola. Recimo, to je 1900, mislim da je 16. ili 15. Bile su cigarete na kojima je bila Kraljevska palata na Cetinju, koje su isto u Americi izdate prvi put. Tako da imamo puno dokumenta koje možete samo naći na našem web-sajtu. Na vašem sajtu, da. Kako smo došli do tih dokumenta? Naši prijatelji sa Cetinja, naši prijatelji iz Ajove, iz Amerike i drugi ljudi koji vole Crnu Goru, otkupljuju dokumenta, otkupljuju neke, recimo, eksponate i tako ih čuvaju od zaborava. I onda ih pošalju nama i mi ih objavimo. Da. Ovaj materijal koji ste pričali vezano ovim kanadsko-crnogorskim vezama, ima li varijante neke da se to negdje publikuje, da se objavi, da se sakupi, da ostane neki pisani dokument? Pa ima ideja da se napiše jedna knjiga. Osim ovaj na sajtu? Da, ima jedna ideja da se napiše jedna knjiga i mi ćemo pokušati da to realizujemo uskoro. To su neki, recimo sad, začetci te ideje i vidjet ćemo šta će biti od toga. Gospodin Radičević, ja mislim da bi ova priča mogla još dugo da traje, ali vrijeme ovog puta nije na našoj strani. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste bili gost emisije Nešto između. Ja se iskreno nadam da smo malo zagolicali crnogorsku javnost kada su u pitanju kanadsko-crnogorske veze, jer da je meni neko rekao prije ove emisije, prije pripreme za ovaj razgovor, da postoji neke ovako jake veze između Crne Gore i Kanade i ljudi poput ovih koje ste vi pomenuli, ja bih rekao nemoguće. Ali izgleda da je ipak sve moguće i da je veoma interesantno i da vrijedi pokušati. Hvala i vama i nadam se da smo dobili saveznike i u vašem mediju za neke, recimo, promocije i naše akcije. Nadam se da ćete pratiti naš website, tu ima uvijek informacija o tome šta se dešava trenutno u dijaspori. Dobro, znači nešto kad bude novo sljedeće, neka bude Skype uključenje direktno iz Toronto. Evo, dogovorili smo. Hvala vam puno. Moj gost bio je gospodin Zoran Radičević, predsjednik Crnogorskog kulturnog društva Toronto. Ne zaboravite, šaljite poruke za nagrade, a slijede reklame.